Abatura ba Karimongora omugomborra eyarureje districti eya Mitoma bina kamwenyo ahamatama bwanyuma yo kutunga orutindo orw'omurembe orwombekyerwe omunyambabazi Habati Asimwe Banyanga. Orutindo rumazire emyaka mingi rukubonabonesa abatura kandi nokutambuza eby'emishuburo kibire kirye kizibu. Nawa ninsaba umuntu yanatkorera birongiri tugira tuta tumuzumure kandi iyo kinyanganyanga kishuba abinjira bagenda umuntu asigaye yagamba ati niza kubakorera iki amhwera hwerayo konko umuntu tugambira katujya ati niza kubakorera iki kandi akakitwora mwene icyo tembabazi onga kunabire ndiyo kunareba muri abahinji nareba yo mwani nareba yebitoki konka nareba mutine muhanda nico nanye nagenzere kazomba nywaro banye kazakana deje oke bagera muri sente zanje imwe hati imwe mwali ya sente nzungu ile sente nzirga kana de nyonu kuziya ngawura nyompa karisize mnonga Kenya nyompa ndukupakarisa ubwiro bwinshi konga kuna bire ndiyo natunga banywano banje abo nanywanire abakubasa kumpe bintu kebe taho nomwe oyo nyakantu abinte byokozere nyina kwamza abantu becweke iki okumutwire numureba turukugendera mwiruma aturiye musana. Abatura basimereye omunyambabazi ahabwo kubahwera okukora orutindoro ebyaro byingi byatungera mizi mpaho yaza hantindo nahabwe icyo nicyoreka rukundo urabira ni bukari ababagamara mutine muhanda namanya ngo wawe injire kitoke cyawe urukuza kuciha kabera ati tumayisa mboda neza kucyaginga sente nyingi kandi hendere waferwa kitoke cyawe mwebare usakiki Gashakwa Abraham Muganzi omuri Mitoma.